Ese niki kiri kuba muri Karehe mu burasirazuba bwa Repubulika Haranira Demokarasi ya Kongo? Mu gihe intambara n'amakimbirane bya politiki bikomeje kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo, Alliance Fleuve du Congo Mouvement 23 Mars cyangwa se AFC 23 yatangaje ko yamaze kugeza amashanyarazi mu gace ka Karehe. Uyu mutwe uvuga ko iki ari ikimenyetso cy'imiyoborere ishyira imbere imibereho y'abaturage, ndetse unashinja ubutegetsi bwa Kinshasa kunanirwa gutanga serivisi z'ibanze no kurangwa na ruswa. Ese iki gikorwa gisobanuye iki? Niki AFC 23 ivuga, kandi gishobora kugira izihe ngaruka ku baturage batuye muri aka gace? Komeze bane natwe hano kuri The Quick Times News kugira ngo mukomeze musobanukirwe byinshi kurushaho. Nimba utarakanda subscribe kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza, nkomeze nkugezeho nanjye amakuru gatanu kuri gatanu. Mu itangazo AFC 23 yashyize hanze, yavuze ko iki gikorwa ari intambwe ikomeye mu rwego rwo kugeza serivisi z'ibanze ku baturage no kubafasha mu iterambere ry'imibereho yabo. Uyu mutwe uvuga kandi ko ibi bitandukanye no ku butegetsi bwa Kinshasa buyobora uduce bugenzura, aho ushinja leta ya Kongo kunanirwa gutanga serivisi z'ibanze, kwera ruswa, imicungire mibi y'umutungo wa leta ndetse n'inyerezwa ry'umutungo w'abaturage. Ni itangazo AFC 23 yashyize hanze, abenshi bashaka gufata nyine nkaho ari ukwibasira mukeba wabo cyangwa se uruhande bahanganye, kuko harimo uruhande rubi rwa leta y'Kinshasa ruri kugaragaramo. Ni itangazo ryashyizwe hanze n'umuvugizi w'iri huriro Lawrence Kanyuka, aho ubona ko icyo bari gushaka kugaragaza mu baturage, ndetse no ubwo ndavuga abaturage babo ndetse n'abaturage beborwa n'ibindi bayoborerwa mu bice bigenzurwa na leta ya Kinshasa, bashaka kwerekana noneho ko mbere na mbere ari umuturage, kandi ko umuturage agomba kugezwaho serivisi z'ibanze ndetse no kumufasha mu iterambere ry'imibereho ye. Niyo mpamvu AFC 23 yavuze ko ibi byo bari gukora byo bitandukanye n'iby'ubutegetsi bwa Kinshasa bukora mu duce Kinshasa iyobora, kuko bavuze ko impamvu batabikora nuko leta ya Kinshasa yamunzwe na ruswa. Ubwo nyine ashaka kuvuga ko imiyoborere yabo mbere na mbere ari ruswa, imicungire mibi y'umutungo wa leta, ko imitungo ya leta ntabwo icungwa mu buryo yagombye kuba icungwamo, ndetse n'inyerezwa ry'umutungo w'abaturage. Ahangaha niho ruzingiye, kuko AFC 23 mirashinja abategetsi b'Kinshasa ko banyereza umutungo w'abaturage. Ubwo akaba ari nayo mpamvu iterambere ritabageraho. Nawe ariko nujya niwishyira mu ruhande rw'umuturage uri Kinshasa cyangwa se mu bice bigenzurwa na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nubona ibice bito bigenzurwa na AFC 23 n'umutwe n'inyeshyamba nkuko bafatwa mu muryango w'abibumbye ndetse no mu miryango mpuzamahanga. Rero nubona agace gafatwa nk'akayoborwa n'inyeshyamba gafite iterambere rutwa Pretoria ruta iry'uduce tugenzurwa na leta, ni ibintu nyine nawe byagutera kwibazaho. Niyo mpamvu rero turi gukomeza kurebera hamwe ibyatangajwe na AFC 23, icyo bishobora gusobanura ku baturage ba Karehe, ndetse n'isesengura ry'ingaruka z'iki gikorwa. Uko nabibabwiraga, muri iri tangazo ryabo bashyize ahagaragara, bavuze ko yashyize mu bikorwa umushinga wo kugeza amashanyarazi mu gace ka Karehe. Karehe ntabwo bamaze igihe kinini bari kuyigenzura, mubyibuke neza. Uyu mutwe uvuga ko iki ari igikorwa kigamije kuzamura imibereho y'abaturage no kubafasha kubona serivisi z'ibanze. AFC 23 ivuga ko abaturage bakeneye ibikorwa bifatika bafasha mu buzima bwa buri munsi, aho kwishingikiriza gusa ku masezerano ya politiki cyangwa ku bikorwa bya gisirikare. Ahangaha nanone bari bagarutse kuri leta y'Kinshasa, bashatse kwerekana ko leta y'Kinshasa yishingikirije ku masezerano ya politiki ndetse no ku bikorwa bya gisirikare, kuko twagiye tubona AFC 23 ishinja kenshi leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gukoresha imbaraga z'umurengera cyangwa se imbaraga z'igisirikare mu bice bitandukanye. Ni Karehe mu minsi ishize yari irimo
aho ni muri urwo rwego uyu mutwe uvuga ko washyize imbere kubaka ibikorwa remezo bifasha abaturage. N'ubundi mu itangazo bashyize hanze banenze cyane ubuyobozi bwa Kinshasa. Uyu mutwe wakomeje gushinja leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kunanirwa kugeza serivisi zibanze ku baturage bo mu bice igenzura. Wako ikibazo gikomeye ari ruswa nkuko nababwiye, kunyeza umutungo wa leta ndetse n'imiyoborere mibi. Ibintu uvuga ko byatumye abaturage benshi babaho badafite amashanyarazi, amazi meza n'ibindi bikorwa remezo by'ingenzi. Ni birego AFC 23 ikomeje kuvuga mu gihe amakimbirane hagati yayo na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agikomeje. Ushobora kwibaza impamvu amashanyarazi ari ingenzi muri Karehe. Ubundi amashanyarazi ni kimwe mu bikorwa remezo bifasha igihugu gutera imbere. Iyo abaturage babonye amashanyarazi, ubucuruzi buriyongera, abanyeshuri bashobora kwiga neza, bakiga nijoro. Uko ndatanga urugero, ahantu hari amashanyarazi mubona ko abanyeshuri basubira mu masomo yabo, yaba baba mu mashuri ndetse n'ababa bari iwabo baba mu mashuri. Ikigo cyorganiza uburyo baza gukora iyo etide cyangwa se baza gusubiramo amasomo, mu gihe abari mu ngo iwabo ashobora wenda kugenda akaba yakora uturimo two mu rugo, ariko nyuma yaho mbere yo kujya kuryama akabanza akiyibutsa ibyo yize. Rero ni zimwe mu mpamvu amashanyarazi ari ingenzi. Ikindi, abacuruzi bato bashobora gukora ibikorwa bibinjiriza amafaranga, ibikorwa byo gusudira, gusya imyaka, gukora ubukorikori n'ibindi byinshi biroroha. Niyo mpamvu kugeza amashanyarazi mu gace runaka bishobora kugira uruhare mu kuzamura ubukungu bwabo. Abona ko AFC 23 ari nacyo kintu iri kwibandaho cyane, kugeza ku baturage ibikorwa remezo. Turabona ahangaha yabagejejeho amashanyarazi mu minsi yashize, hari aho yari yagejeje amazi. Ubona ko AFC 23 ikomeje kugenda ikora ibyo navuga ko ubutegetsi bwa Kinshasa butashoboye, uko nyine yo miragerageza gukora cya kintu gituma yiyegereza abaturage. Ni twaba twahaye abaturage iki ngiki, abaturage barakomeza kutuba hafi, abaturage barakomeza kwifuza ko tuba duhari. Bitandukanye nyine n'ibice bigenzurwa na Kinshasa. Ko niba Karehe mu gihe yagenzurwaga na leta ya Kinshasa batarigeze batekereza ko babaha amashanyarazi, nyuma y'igihe gito AFC 23 ifashe Karehe ikabajyanyeyo amashanyarazi. Uko muri kubibona n'ubundi muri iyo video murabonamo abategetsi batandukanye ba AFC 23, umuyobozi wa AFC 23 Corneille Nangaa, ko hari abantu bibeshya ko Major General Sultan Makenga ari we muyobozi mukuru wa AFC 23. Oya, umuyobozi mukuru wa AFC 23 ni Corneille Nangaa. Murabonamo abandi bayobozi bagiye batandukanye ba Bertrand Bisimwa. Muri video murabona n'imiyoboro y'amashanyarazi ari muri Karehe. Ubona ko ni ibintu byiza biteye amabengeza. Murabona ibizingo by'insinga. Ubona ko ibingibi birenze kuba bahaye abaturage amashanyarazi gusa, kuko noneho babahaye n'akazi. Kuko hari abaturage bo muri ibi bice ndetse bana bavuye hirya no hino babonye akazi, kuko nyine kabonetseyo AFC 23 yajyanyeyo amashanyarazi. Ubona ko ni ibintu byiza cyane, ni ibintu nyine byo kwishimira ku baturage bo muri Karehe. Nubwo AFC 23 ivuga ko iki gikorwa ari igihamya cy'imiyoborere myiza, ni ingenzi kuzirikana ko amakuru ava ku mpande z'amakimbirane akunze kugaragaza uburyo uruhande rushaka gusobanura ibikorwa byarwo. Kwani rwa AFC 23 iki gikorwa gitangwa nk'ikimenyetso cy'uko uyu mutwe ushobora gutanga serivisi z'ibanze no kuyobora uturere ugenzura. Ku ruhande rwa leta ya Kongo yakomeje kwamagana ibikorwa bya AFC 23 ivuga ko uyu mutwe utemewe, kandi bakaba bakomeza no gushinja u Rwanda ubundi kuwutera inkunga, ibyo u Rwanda rwakomeje guhakana. Niyo mpamvu iyo usesenguye amakuru nk'aya ari ngombwa gutandukanya ibyatangajwe n'impande zirebwa n'amakimbirane n'ibishobora kwemezwa n'amasoko yigenga. Icyakora niba abaturage ba Karehe batangiye kubona amashanyarazi nk'uko byatangajwe, cyo ni igikorwa gishobora kugira ingaruka nziza ku mibereho yabo ya buri munsi. Ese ubundi abaturage ni iki kindi bashobora kubyungukiramo?
niba amashanyarazi akomeje kuboneka neza muri aka gace, ubucuruzi bushobora kwiyongera, ibitaro n'ibigo nderabuzima bishobora gukora neza kurushaho, amashuri ashobora kungukira ku ikoranabuhanga, urubyiruko rushobora guhanga imirimo mishya, abaturage bashobora kubona amazi n'izindi serivisi zikoresha amashanyarazi. Byose ari bimwe mu bishobora gufasha iterambere rya Karehe igihe ibikorwa bikomeje kandi bikabungabungwa. Dusoza rero, ikigaragara ni uko AFC 23 ikomeje gushaka kwerekana ko ibikorwa byayo bitararangirira cyangwa se bitarangirira ku rugamba gusa, ahubwo ko inashyira imbere ibikorwa by'iterambere n'imibereho y'abaturage. Ku rundi ruhande, ikibazo cy'umutekano n'ubushyamirane bwa politiki burasirazuba bwa Kongo kiracyari ingorabahizi, ku buryo amahoro arambye akomeje kuba ingenzi kugira ngo ashe kubaho neza no kungukira byuzuye ku bikorwa nk'ibi. Ubwo ni uko bimeze hariya muri Karehe. Ubwo nawe uraza kutubwira, ese ubona kugeza amashanyarazi muri Karehe bishobora guhindura imibereho y'abaturage, cyangwa mubona igisubizo kirambye kizaturuka gusa ku mahoro n'ibiganiro bya politiki? Ibi byose nibyo uza kutubwira. Ubwo turakomeza no kubakurikiranira kugira turebe uburyo ari amarasazo bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeza kugenda. Ese barakomeza kwitwara gute? Utavuga mu bice biyobowe na AFC 23. Ese AFC 23 noneho irakomeza kubika umutekano mu bice igenzura? Ibi byose nibyo dukomeza kugenda tugukurikiranira, ndetse n'izindi nkuru zitandukanye hano kuri The Quick Times News. Ngo rero niba ukunda amakuru asesenguye mu buryo bwimbitse kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu karere k'ibiyaga bigari, kanda kuri subscribe ukande naho ngaho kunzogera kugira ngo ujye ubona amakuru mashya yose igihe tuyashyize hanze. Amahoro n'imigisha nyagasani atanga bikomeze bane namwe. Gahunda za The Quick Times News zikomeze zibanogere. Nkomeje kubifuriza intangiriro nziza z'ukwezi kwa Kanama, muzahahe muronke.